لألمانيا برلمانترێکی کورد هەیە هەم زیرەکە هەمجی چالاکە گێنجەژی ژیان عومەرە ji roj avayê Kurdistanê ye endamê Perlemana Berlînê ye di axaftineke xwe de ji ber bicîkirina nêzîkî 5,000 koçberan li balafirxaneya berê ya Tegel rex nekir axaftinek pêşkêş kir li Perlemanê axaftin duê axaftina xwe de ew sîstem rex nekir û got rewşa wan gelekî xerab e herwiha behsa koçberên Kurd kir û diyar kir ku ew ji aliyên kesên îslamî yên tundrew ve rastî êrişan hatine û pêwîst e Almanya mafê wan bi her awahî biparêze. Jiyan Omer de axaftina xwe de got li wir cihekî ku weke kampekê giştî hatiye avakirin yanî li balafirxaneya berê ya Tegel zarok, jin, pîr, zilam hemû di nava hev de ne û gelek caran di navbera wan û koçberan û hêzên emnî de jî şer derdkeve. Jiyan Omer xwest ew kamp yekser were re girtin û ew koçber ji bo cihekî pak û amin werin şandin û bicîkirin. Und Sie, liebe Senatorin Kiziltepe, haben damals öffentlich auch die Aufarbeitung versprochen. هونجی سناتورین هیجا وجی برین ها سوز دا که هون لسر وی پرسی باخبن سالا باردمها یازدانده شرک لدیجی کوچبرین کرچه بو دوی شریده کوچبرین کل ولات خود ظلم دیتنه دیسا بون قربانی کوچبرین کرج آلیه کسین اسلامیین تندرو و راستی ایریشان هاتن زور لوان هاته کرن او کوچبرین کرد ده همو آلیان ده با آوایی کی سیستماتیک لجهه کو لیدمینن راستی ایریشان هاتن و لوان دان نابه کو او وکت تشتکی نورمال وردیتن ام هر دمی دوی پارلمانی ده بحثا یاسا و مافی مروبا دکن دوی پارلمان و سنات پاراستن آوان کوچبران گرانتی بکه پارلمانتری کرد جیان عمر جه برلینش آلمانیا لگل منه که جیان تبخیر هاتی من آخفتنا تقدری کرد براستی مراق کر یعنی چما اوقاس کوچبر پنابر لبالافرخانه بره یا تگل هاتنه بجی کرن سبب چیه؟ ایوار باش بوده که دل بخوین و بوده ماشوانی روداوی هیجا براستی ام زانن شپشتی شرای روسیا د اوکراینیا ده گلک پنابری اوکرانی هاتنا اوروپا بتایبت هاتنا آلمانیا جی و برلین جی گلک جوانا بجیبون اف هیلشتا گو جهه کامپا گلکی مزن ببن جبر ولو باجار برلین سالا 2022 او بلافرا بریا گونما بکارتینی اتیگل کرنا کامپک شغله 1000 کسی دا بجید کرن اوکرانی بتایبت پنابری اوکرانی جبر چند روزه که لورد من رازای پشتوانا فرست کرنا کامپی دی ایگو بهتر مافی مروواتی ده های بهتر یک کاره جیانا خودی دب درباس بکی لی وقتی گود شرید اوکراینیا بردوام کر و گلک بهتر پنابر هاتن تایبت جوا دولتی دیجی تنج افغانستانش کردستانش سوریا عراق گلک کستین حکومت برلین چار بو گو وی کامپات تیگل آگوش بود 1000 کس بود چند روزه کی فکر بو مزن بکی و پنابر نبس ای اوکراینیا ای ولاتی دیجی تایبت کرد عرب گلک کس لور بجی کرن لی مخابن جهه وانا وکه هن بعد دیمنا داد بینن جهه وانا نخوشه یعنی کون بهتر تیدا کسی نه هفدو ناس ناکن دبن نفسا کون دنا او هیزی امنی ای سیکیوریتی کسنا نابد کاردکن نه مؤهلن گوی کاری بکن ایریشی پنابری کرد کربون شرک مزن در باس بو از شبو موکه من بعد من عدد بینن هیوای 11 سالا پار بو از شو ملویدری پنابری کرد رو نشتم جمر بحثا تشنا کرن براستی نگلکی باشن حقی وعدتی کرن یعنی ظلمک الکرداتی کرن دور داش بر بس گو کردن کی ظلمي الكردان يعني كرد جالي كيف مثلا من اخفتنا خدت البرلمان بيجي جالي اسلاميين تندرو كاك جيان كينا واسلاميين تندرو كيريش كردان دكن يعني كسن بنابر هنا بنجها وانا اسلامستا او جيت بوانا دوي كان بيدنا وفيها مشكلتنا براوا دا تشيد بي قراني بيدخن ايباري بشف ساعات ده دوزدي بشف قلت خوازن راز نيكي كردجي دبيجي تقاربي دنجينا كيان بكت جوهي خدا اجبرجو عم خوازن رازن او دبيجي هن كرد ناس مسلمانن وهن شري قرعاني تكن او جيب بيجي اخي اس خوازن رازن بهفت كيفن اريشي ويتكي وچند كسي جباي هيزي امني جي خوياي جبا كسي عرب دورده كارت كدوي كومبانيا امني دا و بنجها وانا اسلامستي يانجي سوريا يانجي عراقينا او انا او دجناتيا خود سري كرداده درتخن بيجن هن شري امريكا الولاطي خود كن
هون كرد ظلمي المسلمانات كن العربات كن الواطيخو إيري شباب كردي بنابر دكن شركة مظن درباس شيد بيلويدري و جنك كرد جي مخابن بحمله بو زاروكاوي جبر وينات شجبرقو أو شرقليكي مظن بجبر ولو متقوتنا فيها برلمان ده مقو أفتش ناي قبول كرن وقتي جو هيزك أمني كارد كيلو يدري كسنا إسلامستنا وادبن جرك جهد وي كومبانية كار بافيجن نمعقولة جو كردش ظلما داعش باص بدن جوالاتي خو ورن البيدري كسنا جو فكرو راماني داعش بواناريا ورن ظلميل وابكن تعديل وابكن اف كسين كل وي كامبا تيجل دمينن ادي امناف لي بكن كامب يعني تيجل خو وكا بالافخانه كي دهات ناس كرن اقامه ورگرتنا یا نا تايبتي كرد بحثا كردان كرد هنا إقامة بس نخسنا أرتيك نوتي ألمانيا كبد وي كامبيدا بيشتي جو أوزغ طامل الحكومة برلين كرد ديدا من هذا أوبوزيسيوني دنا والسيناتوري اللي يشتغلين كرد نهاجور درخستن واكنت كامبا كديدا جو إيريشي وانا نوي كرن ليه ما قلت دوي جو كونسيبتك وري داني جو تجارة ظلم نل كردا وري كرن نل پنابر ندي وري كرن جبر جو پنابر هاتنا باولاتا دخوازن گویک وانا بپاريزي گویک وانا مافي وانا بپاريزي كامبي مدد ألمانيا دل برليني بايتختي دا مافي مو بالبيك وري كرن ناي قبول كرن معامله كل قال كوتشبران يعني پنابرين كل وي داريت كرن هر وكهفه كاك جيان يعني جالي چه اداره و چه جهازين امني و يعني فرقه دخلنا و مثلا خلق اوكرانينا اف اي بولونينا اف اي تركن اف كردن اف عربن يعني فرقه دخلنا بروان علي حكومتي في فرقي قالك نبي وكهبيد في وري هبي اللي مخابن امزانن جو بنابري اوكرانيا بهتر قدري واتي قلتنج علي برافا وقتي قلتين كده كفنا بريغو جير فيجن لالمانيا برجر جيت انزانم كورمانجينا فيتشي يعني بري وانا باشتر ددن واد دمات دسبي كده لي داليه معاملتي دا جرك حموه كهف بنجبر ولو جي متقوتنا خد قوت سيناتورا برلين رمغو دستورا مدى يا برلين ويا المانيا دجي هاتين بيساندن جو حمو كس وكهف معامله وريكرن نما اقول كرد جمرد بيجن وقتي جو شو ميد بيجن وقتي جو خوارني ددنا ما متابج نداوي خوانا نخوش ددنا ما وقتي جو جمرد تندرستي لازم بهم دچنك كوني دكتور تيدا دورا متابج نداوج برجو ام كردن جرك جهتك الور هبي هكا افضل ماني هذا كرن سر كردا سر كس ندي جو كارب نجوي جهه تلفزيون كسن هند في كومبانيا او لكاريدا الويدر الظلمي في ملتيد كي جبوغو كاربيك بدي بدوف و چار سر بكي لي وكا فيرنجي جو تيجن هاون بادي منا دبينن جلكي فوضى براستيش برولو نهام سر كاردكن جوروش ويدري باشتر بي بس وكم قلت او كردي جو ظلم الوابوي ما هيرشت جو بكنا حقيقه ما في خو وجبي كامبيج دركتن تشنا كامبنا تشيتر نعم مالتا اول گلک سپاس دزانم نجبر تو گلکی چالاکی تخوادگینی هر کسی دیر باری تجی گلک گرانه که جیان زور سپاس پارلمانتر کرد جیان عمر ج برلین میوانه بود